Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe maze ibiganiro bizubibo. Turabaramutsa inshuti bakunzi bacu, inshuti bakunzi b'urubuga rw'uburezi, inshuti bakunzi b'uburezi Official TV. Uyu munsi turagira ngo tubifurize amahoro n'amahirwe mu mirimo yanyu. Turacyari mu minsi mikuru rero y'umurimo, nyabona gahunda ni ugukora, ni ukwiteza imbere kugira ngo umuntu have ku ntambwe yarariho arebe ko yakurira iyindi esikariye. Tumaze igihe rero tuganira ku bijyanye n'intambara ihuza Amerika, Iran na Israel, aho ibyo bihugu byombi Amerika na Israel muri iyi minsi rero hari kuvugwa ibijyanye n'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru. Ikaba ari imikino izabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho igihugu cya Iran nacyo cyayitumiwemo. Benshi rero bafite amatsiko yo kuzakurikirana uko iyo mikino izagenda, ariko ahanini bareba uko ibyo bihugu byombi bizabyifatamo. Ibihugu mu by'ukuri biri mu ntambara, hanyuma bikazahurira mu mukino w'umupira w'amaguru. Buri wese rero afite amatsiko yo kuzareba mu by'ukuri uko bazabyitwaramo, ariko rero siporo ni siporo, reka twizere yuko bizagenda neza. Mu isi dutuyemo uyu munsi, amakuru y'intambara, amakimbirane no kutumvikana hagati y'ibihugu hagenda yiyongera. Imiryango iratandukana, abaturage bagatakaza ubuzima, amahoro hagasa naho ari inzozi za kure. Ariko hagati muri ibyo byose hari ururimi rumwe ruhuza isi yose. Urwo rurimi rero nta rundi ni umupira w'amaguru. Umupira w'amaguru si umukino gusa, ni ibyishimo by'abana bato, ni ishema ry'ibihugu, ni ikiraro gihuza abantu batigeze bahura, bavuga indimi zitandukanye, bafite amateka atandukanye. Mu mwaka wa 2026 isi izongera guhurira mu gikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Ariko si irushanwa risanzwe, hari inkuru ikomeye iri inyuma yaryo, inkuru y'icyizere, politike, amakimbirane n'amahoro. Inkuru y'uko igihugu cya Iran kiri mu makimbirane akomeye cyemerewe gukina muri Amerika. Ese siporo ishobora guhindura amateka? Ese ishobora guhosha amakimbirane? Amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati si mashya, ni amateka maremare harimo politike, ubukungu n'inyungu zitandukanye. Mu ntangiriro y'uyu mwaka, amakimbirane hagati ya Iran n'ibihugu bimwe byo mu burengerazuba bw'isi yakajije umurego. Hari n'igihe Iran yatekereje kwanga kwitabira igikombe cy'isi. Ibi byateye impungenge isi yose, ariko mu gihe ibintu byari bigikomeje gukomera, habayeho ijambo ryahinduye byinshi. Perezida wa FIFA Gianni Infantino yatangaje ko nta kabuza Iran izitabira igikombe cy'isi cya 2026. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe yaje kugira icyo abivugaho mu ijwi risa n'itunguranye, ariko rifite ubutumwa bukomeye. Yavuze ati, niba Gianni Infantino yabivuze nanjye ndabyemeye, bagomba gukina. Iri jambo ryerekanye ko nubwo hari amakimbirane ya politike, hari ubushake bwo gutandukanya siporo n'intambara. Abayobozi nka Marco Rubio nabo bagaragaje ko abakinnyi bazakirwa neza. Nubwo hari impungenge ku mutekano, icyemezo cyafashwe cyari ikimenyetso cy'uko hari icyizere. Amateka agaragaza ko siporo ifite imbaraga zidasanzwe. Yigeze guhagarika intambara, ihuza ibihugu byari mu makimbirane, ituma abantu bongera kuganira. Ku kibuga nta masasu aba ahari, nta ntwaro, nta bitero, hari gusa umupira, amategeko, kubahana n'irushanwa rishingiye ku buhanga. Iran izaba ihanganye n'ibihugu nka Nouvelle-Zélande, Belgique cyangwa Misiri. Ntabwo izaba iri ku rugamba rw'amasasu, izaba iri mu mukino. Mu mujyi nka Los Angeles na Seattle, abafana bazahurira hamwe basangire ibyishimo, nubwo bakomoka mu bihugu bifitanye ibibazo. Siporo itwigisha ko guhangana bidakeneye intambara.
isi ikeneye ubutumwa bushya, ubutumwa buvuga ko intambara zidatanga ibisubizo, ahubwo zitanga ubumwe bushoboka, zigatanga amahoro ashoboka. Umupira w'amaguru si wo uzahita ukemura ibibazo byose, ariko ni intangiriro. Ni urubuga rwo kongera kuganira, ni urubuga rwo kwibuka ko turi abantu mbere yo kuba ibihugu. Buri wese arashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyemezo cyayo cyo kwemera ko Iran izakinira ku butaka bwayo. Ni icyemezo kirenze siporo, ni icyemezo cy'icyizere. Ni ubutumwa ku isi yose ko nubwo hari amakimbirane, hari inzira yo kubaka amahoro. Intambara si igisubizo, nta mpamvu n'imwe ituma abantu bagomba guhora mu ntambara. Igikombe cy'isi cya 2026 kizaba ari ikimenyetso cy'uko bishoboka ko nubwo isi ishobora gucikamo ibice, ariko umupira w'amaguru ushobora kongera kugira icyo ukora ugahuza abantu. Mu by'ukuri iyo abantu bahuriye mu mikino usanga bishimye, bya bibazo byose by'intambara barimo bikajya ku ruhande. Niyo mpamvu rero n'abahanzi mujya mwumva babiririmba bati le football ce n'est pas la guerre. Nibyo koko ntabwo umukino uwo ari wo wose uretse na football ntabwo ari intambara, ahubwo hakora ishyaka, hakora ingoga, hakora ubuhanga, noneho abashoboye bakaba batsinda. Inshuti bakunzi bacu rero, mwakoze gukurikirana iyi gahunda yacu. Igisigaye twese ni ukuzareba iyo mikino y'igikombe cy'isi, tukareba uburyo Amerika ishobora kuzakina na Iran mu gihe byaba bigenze neza. Ariko nta kabuza, byanze bikunze bizakina, bashobora gukina. Hanyuma rero abahanganiraga mu ntambara bagahanganira mu kibuga, aho hakora ishyaka, aho hakora ubuhanga, hadakora intambara n'amasasu. Turabashimiye cyane rero, mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV. Mukomeze kudukurikirana, mukomeze kudushyigikira, muduha subscribe, muduhe like na comment, kandi turifuza yuko rwose mukomeza kugubwa neza. Turabakunda cyane. Ciao ciao.